moji Drvenčani, evo kako vidite opet se počinjemo patiti. Ovo je susret ovo je susret u Frankstonu. Znači, mi taka imamo druženja za ove naše treve ovdje, ženske, 8. mart i tako dalje. Evo vidite kako se mi družimo, koliko je to raj. Na najjednom običnijem ovako, mislim, nije neobičnije već. Na jednom skupu, lijepom, za naše dame. Evo pogledajte, tu ima mnogo raje, ja mislim da će biti večeras nas oko 200. I stalno pristiže i pristiže. Muziku imamo predivnu. Halo Risko! Risko! Evo naše Griske. Hoćete nešto reći? Halo, dobro večer, kako smo? I vi izveli suprugu, jel tako? Za ovaj naš svečani lijepi dan. Predivno se družimo, jel tako? Sve u redu. Večeras, a poslije 2 sata idemo u pub, jel tako? U pub idemo da se popravimo. Na rock and roll. Mnogo hvala, prijatno. Evo kako vidite, tu su mnogo naših Drvenčana. Evo sad ćemo opet da malo uđemo, ovako da vidimo. Obavezno. Evo vidite, to su obavezno naši Drvenčani. Tako. Sad ćemo malo da prosvjetamo salom. Evo ovdje imamo i kuhinju i menzu. Jeste vi večeras spremni za nas ugostite i tako? Nadam se da ćemo biti... Dobro, ali možete mi reći samo šta imate večeras ako možemo? Imamo ribu, imamo super. Ćevape. Ima li hljeba? Ima hljeba. Lepina I je. ima li janjetini? Janjetna je sočna. Ovočna već, a glavča? I glavča je. I glavča od sve. Ima li zaporaka? Ima i zaporaka. Bilo bi dobro kad bilo zaporaka. Pa možda špinjeci. Dijeli bubreg. Dobro. Evo malo pogledajte ovaj ambijent. Kako ovo izgleda, ova naša zabava. Tako. Evo da pozdravimo našeg gosta. I tako evo. Koji će nas večeras predivno zabavljati. Evo još jednu s ove strane. Da vidite kako to izgleda. Ovdje kod nas u zemlji Krengura izgleda sve ogromno i ove hale i sale su jako velike. Evo vidite kako to izgleda. To je jako veliko i prostrano. Nadam se da ćemo se ugodno večeras zabaviti. Evo ovdje se okupljaju naši Drvenčani. Naši Drvenčani se okupljaju. Ovako je. Eto za ovaj puta ovoliko, pa ćemo se poslije ponovo javiti sa jednim malim prilogom. Bye.